O ICFEN, o Festival Tui Valença, rematou a súa edición deste ano, consolidado xa como unha das grandes citas de intercambio cultural neste espazo transfronteirizo. É a voz de Antonio Zambujo, un dos grandes embaixadores da música portuguesa contemporánea. O cantante do Alentexo e a galega Uxía encarnaron esta fin de semana na raia o espírito do ICFEN, o encontro que ten de pontes entre Galicia e Portugal a través da arte, a cultura e a colaboración. Hemos visto recientemente la verja de Gibraltar caer, pero esto es un ejemplo para toda Europa de cómo dos ciudades han constituido una eurociudad que a través de la cultura acerca a sus poblaciones y que no es simplemente una decisión administrativa o política, sino que este festival es el testimonio vivo y directo de lo que se puede alcanzar con la colaboración ciudadana. O festival serviu para celebrar os 140 anos da Ponte Internacional sobre o Miño. Foron 12 horas seguidas de música, arte e gastronomía e toda unha exhibición de talento transfronteirizo. A cantante tudense Elsa Roldán e o organista Joaquín Barreira quixeron sumarse neste concerto homenaxe aos actos do 800 aniversario da Catedral de Tui, unha viaxe no tempo na que incorporaron partituras e obras de música sacra procedentes do propio arquivo catedralicio. Outra das grandes voces galegas, Rosa Cedrón, acompañou o pianista Borja Niso neste concerto de clausura, un espectáculo inmersivo inspirado na obra do compositor italiano Ludovico Einaudi. Voces que se sumaron ás do coro infantil de Tui e ás dos integrantes de Caixa Son, un proxecto nado no seo do festival para integrar a persoas con diferentes capacidades ou en risco de exclusión coa intención de promover a transformación social a través da música.